kecil kilometer ke Primoria region buat lokal governor buat persya presiden ke Rusia Vladimir Putin. Обращаюсь к вам, Леонид Юрьевич, группа депутатов законодательного собрания. Леонид Юрьевич, вы меня слышите? Несколько дней назад на очередном заседании законодательного собрания Kadbah apling kecil kilometer kila kniktin beklao pan marano isundon pan pun kuno ya keba ke Rusia kalale ya ke Ukraine. Ngin kod yu presiden ke Rusia pan pun kuno ya ke jing penjot ya ke Ukraine. Ngi ke grup kilometer juga Primoria region nila bau ke jing kerpat tak ke bas ngokia hakine knit singi baladap kum kadak ban kersian ni kim sim bat kidok snam lejo bala kladno bat ke badang dona ke jingma hakini im ke jungki ni stoi shai balda keri ke jungi kam sange no iki special military operation hangta kari jungi kan jelai tangki kun sweat haman ki klui namar kat kum kerisol kabami nek special military operation mentah kalau banadu kena barit kila haban sim ya ke jingit klik ban pan klai ke jingi khuna matakari kumta kala pan ko jingmot badi kam bijam badi ke jing perkat ke jungki lai banai ganti ke military operation kila yai haduk mentah dari ke bapau kolong tang ke jing dunong sudah kabainong kawan rak pan tak jing yap pada ke jing mensau isibun ke sipai kilometer ke Rusia kila tertenge yu Putin bat kilaong bangi diman kerki ban withdraw no sendon ya ki Russian troop gidiman ru ya Putin ban sange no sendon ya kemensim ke jing Yeshun lanek kemensim ke jing penjot kublai sibun